प्रथमे मैं UPPL दलक और UPPL दलर सकल केंद्रीय नेतृबर्गक विशेषके प्रमोद बड़ो डांगरिया देवक हृदय अंतरर পৰা आमार श्रीरामपुर जिमान आमी कर्मकर्ता सकल आसो दलर जिमान कार्यकर्ता सकल आसो और गोटेई श्रीरामपुरबासी राइज हिसाबे हृदय अंतरर পৰা धन्यवाद ज्ञापन करिब खुजिছো তেখেতসকলৰ যিটো आस्था और विश्वास তেখেতসকলে যে বিশ্বাস কৰিছে যে শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি প্ৰথম ফেজতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিম আৰু শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিটো বহুত ভাল হৈ আহিছে ইয়াত অলৰেডি UPPL দল জিকি আছে সেইখিনি কথা তেখেতসকলে 2-3 বাৰ অবজাৰ্ভাৰ পঠাই তেখেতসকলে নিজে তত্ত্বাৱধান কৰি এইখিনি উলিয়াই লৈছে যে ইয়াৰ পৰা UPPL দল জিকাটো 100% নিশ্চিত আৰু তেখেতসকলে আমাক এটা অৰ্ডাৰে দিছিল যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ ভিতৰতেই प्रमोद बड़ो डांगरिया देवर एटा अर्डार आसिल हुकुम आसिल और तेखेतर निर्देश आसिल जे फेब्रुवारी मार्च माहते आमी श्रीरामपुर समष्टिटो जिकी थब लागिब और आमी माने निर्वाचनলৈকে अपेक्षा करिब नालागे और সেই मर्मे आमी काम करि आइछु बर निष्ठाभावे आमी कष्ट करि सकलो कर्मकर्ता सकले केंद्रीय कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लक कमिटी प्राइमारी कमिटी बुथ कमिटी सकलो कर्मकर्ताई विभिन्न सेल आमार जी सकल आछे सकलो कर्मकर्ताई कार्यकर्ताई बहुत कष्ट करिছে काम करिছে और हेतुर फल आमी देखिबोलै पालु जे आमार ऑनलाइन और ऑफलाइन जी मेम्बारशिप होइছে प्राय 18,000 ऊपरत आमार माने मेम्बारशिप अलरेडी हो गल और तार बाहिरे बहुत समर्थक आमार लगत अलरेडी आछे आमार लगत जोगाजोगत आछे और मैं विश्वास करूँ जे निश्चितभावे एटिया श्रीरामपुर समष्टिर পৰা आमार UPPL दल 100% यार পৰা जिकी যাব और श्रीरामपुर समष्टिटोक आमी जी शांतिर नायक प्रमोद बड़ो डांगरिया भावे কৈ दिছোঁ जे आमार प्रमोद बड़ो डांगरिया सारर कथा हल जे आमार जीतु लक्ष्य और उद्देश्य राइजक सेवा आगबढ़ोवा और সেই কাৰণে आमार এইবাৰ निर्वाचन जिकार पिছত प्रत्येकटो गाँवत जोआ हब प्रत्येकटो गाँवत प्रत्येकजन परियालर मानुहक माता हब तेखेतসকলৰ उपस्थितित आमी तेखेतসকলৰ समस्याबिलाक खुटी नुटिभावे आमी जानि लम सरकार आरम्भ होवार लगे लगे जानार पिছত हेतुर ओपरत बेस करिहे आमी आमार स्कीमबिलाक आँचनिबिलाक धरिम डेभेलपमेंट कामबिलाक तेनेकुवा आमी करि जाम और तेखेतসকলৰ जितु समस्या आछे हेतु आमी समाधान करिबोलै आगबाढिम एतिया आमार ग्रासरुटर পৰা राइजर পৰা আগত জানি লম समस्या तार पिछतहे आमी काम करिम एनेकुवा हब नालागे जे बटम टू माने टप टू बटम एप्रोच हेतु हब नालागे बटम टप एप्रोच हब लागे तलर পৰা ग्रासरुटर পৰা মানুহৰ समस्या জানিহে आमी पलिसि बनाब লাগিব তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক दूर কৰাৰ কাৰণেহে आमी काम करिब লাগিব और সেই কাৰণে মই ব্যক্তিগতভাৱে তেনেকুৱা নকওঁ যে আমাৰ চৰকাৰৰ বা আমাৰ দলৰ অমুক ইস্যুৰ ওপৰত কাম কৰিম তমুক ইস্যুৰ ওপৰত কাম কৰিম আমাৰ এটা কথা স্পষ্ট ৰাইজৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাৰ ইস্যুৰ ওপৰত আমি কাম কৰিম কথাটো নকোৱাই ভাল ক'বলৈ গ'লে কাৰণ তেখেতসকলে 17 বছৰত চৰকাৰত থাকিল আৰু 2 বছৰ ইণ্টাৰিম কাউন্সিল আছিল কিন্তু 3 বাৰ তেখেতসকলে 3টা টাৰ্ম ইয়াৰ পৰা চৰকাৰত মানে গঠন কৰিল তেখেতসকলে কিন্তু এই 3টা টাৰ্ম য'ত নিৰ্বাচন হ'ল 2005 2010 2015 চন আমি ক'ব লাগিব যে সেই ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টত থাকি তেখেতসকলে শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিটো জিকিব নোৱাৰিলে হৃদয়টো অন্তৰটো তেখেতসকলে জিনিব নোৱাৰিলে জিকিব নোৱাৰিলে ৰাইজৰ অন্তৰত সোমাব নোৱাৰিলে চৰকাৰত থাকি যদি ৰাইজৰ অন্তৰত সোমাব পৰা নাই এই সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই BPF দল হিচাপে ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে তেখেতসকলে যদি ইয়াৰ পৰা জিকি আহিব পৰা নাই এতিয়াতো তেখেতসকলেতো আৰু চৰকাৰত নাই এতিয়াতো তেখেতসকলে ক্ষমতাত নাই এতিয়াতো তেখেতসকলৰ আৰু অস্তিত্বত নাই ক'ব লাগিব কাৰণ তেখেতসকলৰ যি সকল ভাল ভাল লিডাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া কক आमार प्राक्तन मंत्री चंदन ब्रह्म डांगरियाई कक आमार प्राक्तन डेप्यूटी CM खाम्पा बरगोहाई कक आगर स्पीकार और बहुत तेनेकुवा धৰণৰ EM MCLA बिलाक अलरेडी आमार विभिन्न दलत विशेषके UPPL दलत अलरेडी योगदान करिছে एतिया BPF दलत और कोनेও নাই एतिया कब লাগিব যে সেই কাৰণে তেখেতসকলৰ সেই কাৰণে মই কলো যে অস্তিত্ব আৰু নাই আৰু সেই কাৰণে তেখেতসকলৰ কথা আহিব নোৱাৰে কাৰণ সেই চৰকাৰৰ সময়ত আমি কিমান জাতিগত সংঘাত চাইছো কিমান হত্যা হিংসা চাইছো কিমান आमार लिडार बिलाक ভাল ভাল लिडार बिलाকক आमी हेरुवाइছো সেইবিলাক কথা কোনো ৰাইজে পাহৰ নাই সেই কাৰণে BPF কোনো প্ৰসংগত নাহে আমাৰ লগত মানে তেখেতসকলৰ কোনো কম্পেৰিজন নাই।